Ranmawan betul o paragapong koros. Rakacho koros pacanan beliau supplementary program and KPSA. Mabil kawan batal sang ni option speaker and legislature case second win pon pe. Wan kin KPSA puitan datang kan nan sa mobile palian kawata kusunat and win pon pe. Ria mon me koros chungal sagratan kay puni ban kubran kala berakso kon pon pe yu. Wawla pan kubran kal nan ken ko wan gilikan nanalek nan keni ko wan gilang langan way palikan chorus wan ke kabna karayaw son ko bung labala po yang son ko bung kan wan ke speaker o chawakan chorus and pinin ko kusunat kay sagan way ton pe wan ke kaunin way yo slepan mumot so kan way chungol wow choro rong ton ton pe yon sak nine sarmatal program and kapesek kay wanan parya katresa kay wat child ban kajan mamang ibene Autaban ran kay wan chebna kasanti kapapa kan legislature kaysak autaban main kapese kan nawiyawita sang niyob sen speaker o iran kapese kasampal chikan legislature kaysak chelang na national chebna kasanti kapapa ni senwari isa kay parya kit riisa kay nukula kaysak minute tuwaw tawli balimensang wan paron o senator Sergeant Chinet me patrawan wiya lawlawan ruchangata wiya malam kasantu watch Nintuan kosandian the talk speaker the honorable House and T. Lambert at Patron Tiata kom di choro reu maban sagra kabina ong ni legislature case na pataran siya lang na national chief na kosandi case kapapa Medjowa kom di choro wa chime yang agi Senator Jack S. Harris Mewya Chairman Senator Elkanah Johnson chowe o Senator Adson Abram chowe Legislature Committee Apkomal di Lebananso o pasan tatawagan Committee Choror. Nicola Gaisak minutes lisak limau tauli legislature prang jalan ane chungol chebane nintuan regan mesansal sang Committee Choror nintuan arel ewong kabina nan supplement chungol wasan meeting. Committee patrawan wiya chungol oral report nangil o kabina kacing wiya supplement chungol ran mawan payamaw o paraga pong chung legislature kaysak o say iran kosandian tatok pukat. Kayo ititan uliban bon bayo nan JCRP the committee ban ulian efesemong nan kosakosay sapal o ni inawan minimin salitak. Aramas manat pamya uliban former speaker and efesem Congress the late honorable Pedwell Henry Mawia uliban bon bayo nan committee watch o muselda sang kachailer. Karyao kosandian the dog and blue prosperity manian so matang pan lalong legislature. Kasilu moni the techen the tong kan maban sa wasa kabin salet COVID-19 mesang FSM Congress o Asian Development Bank. Kapayo Apweltan 2022 budget. Kalimao autautan of Senator General o techen awali puko kasampalwat. Kawano Obalban Port and Pali kan masaikin Apwelta. Kaisu kasanabaneo joint leadership nan pungan executive o legislature. Kawalu so MV Chief Milo o Jebin positive case in COVID-19 nan FSM o nan Wayne Bonpi. Sansaler nan program and men kapese kan nauye Sansal memen sela pon so Chief Milo Nentuan jese kasaleta me anike masen sumau wat o Israel son the dongan and kampan rosan maukan metota bon sum budget pilteser o mimir nan quarantine aong palian kauta kusun na the legislature pejek benirawat panwiawi nan kangen karongorongkan po wewe mau an kakalal di sang palikan na anike wewe mau o kamagit kapacho kasampalwat. Kamagitan beteng kan makaptolong wala dan o kapgola ni kayo an ran and jebana kasandi kapapagwat chime ang ake kayo kaptolong sang Senator Salter Loyola po kamati koneng and kap patroyang nan patrekben sumpot me watonger kayo an case in COVID-19
nan FSM te Bonbe yung ni kamukit pen so budget o iragan chorus magasampal legislature and kakpatrowan the way kamukit alal tau kapkola ong gamdian rosan mau o PWTC Kariyaw kaptulong sang floor leader Macari Michael Pakamdian Moni and Patroyang nan Patrek Pen Moni kan Mevan Kota sang FSM o Asian Development Bank Puan sa wasa kabinsalet COVID-19 Kamukitalalta o kapkolang Kamdian Moni o kasilu kaptulong sang Senator Isaac Artui Pakamti koneng and Patroyang nan Patrek Pen Tretching Mawiwiyawi Pal nan Wayne Sokes Ansa wadrong ni Ola kan Metadog wadjaletar Kamukitalalta o kapkolang Kamdian Sap Speaker the Honorable House T. Lambert Pajawan Miata Men KPC Unisan Payo Pare Teresa Keo Ong Trawagan and Legislature Case Gotron the Tong Kan Mepit Kosantian the Dog and Paran Kauno Cup Riek Teresa Keo Oya Pajawan Itungalan Gian Suma Muran Komal Rey and Christmas O Barakap O Kasamo Korosong Nana Child Chungal Wasan the Top Iwiata Men KPC Watch Puen Puren Katamanire kan may kasaleta na naichungal Sakratamo Romot Nia child kamituan Christmas pare Teresa ko. Nan sakrataw ipatrawan sair kesampalan Christmas o karaban ke child solang kan en sambau akan kataman kasarawi ira kesampalwat. Pilnana itungan sakratan rano ikawait ke child nani rairen komal en Christmas o parakap ke child nintuan aramas palanagay en lusun bumi ira kan mawya ira karam teluwat en tatawagan nan pare Teresa Pagkailan ka kamawialan ang par kapuat. Mendam ayagis abwan sensilen kairta and kakmian ang par ka proyek Teresa keo meban waksang nan par proyek Teresa. Katrail tatok benepeya no pay ang kasanti ang tatongkan no kasanti erpo and kakkalway katrail na natrail pukokan pagkailan kak kapayagita sabis kan meanan sang amenamen katrail May aramasagan en buon pe kachen kasik sang sabon macay pali. Kalangan en chorus, puegi eu benen tatok, meban puita nan bar kap riyagat riyisa keo. Niwaw speaker, and also Ausenti Lambert speaker, legislature case agan wain buon pe. Speaker Lambert will Bajawan Katarayo Men Kapese Yong Kabena and Wayne Bonbay, the Honorable Reed P. Oliver, the Senator Wano Barek Teresa Keo, on an Etungal Sinligo Webachowan, Mine Kabena Oliver, Sipala the Kabin Saladalan Kayawan Speaker in FSM Congress, Postmaster General in FSM, Senior Pastor of President and Bonbay Senior Citizens, the late Honorable Petual Henry, Mesotra Sikpe, Sairatan mo yung anarmas and Bonbay Trotro. Ab merel child kan we kayol kasampal menet. Esotro ay ramangay child kak tiarata walia penol koyok kasampal menet. Ab merelong pukon walian Bonbay State Non-Compact Planning and Review Committee. Songan koyok me late former speaker Renrianki Tachungalenki kasampalong nan pukon committee kasampal wet. Ab melel niya child pansialang nan kosokosay penesapal Ong inawan menimin salitak nan pungan ketrail o way na Amerika. Kupurong na sansang nan nimensang ang ranwat. Ong ni Pilipitan His Excellency Ambassador Aquilino H. Susaya and Walian Bonbay State ong nan committee kasampalwat. Ipem o kamelele me yei me pan kayu konem. Sang ni pukokan me uyayar nan Bonbay State Government o National Government O Bilbukon Ambassador Mewiwian Sawat nan Washington DC, Mr. Susaya Banka kan katete ong way na Amerika wananan o kasampalen kawaliyakap o bebawslan muni ang tatongkan makin way dito ban inawan minimin salitak nan pungan FSM o way na Amerika. Ninduan e uya Ambassador men ong way na Amerika Mr. Susaya Patrawan Melel iregan me panuya ira kasampal nan kosokosay sa palen inaon minimin salita kuwat. Eban uya kaparabat kasampal katrap ong Compact Planning and Review Committee wet. Puwege wewe o kayang kan me chungalenki ima karya tay chungali truth mimini President Rabuki ong Pilipiluwat.
Kalangan oni wow, Ausanti Lambert, Speaker, Legislature Kasek, and Wayne Bonpay. Pilnisan Urwano Barriak Riesa Keo Speaker Lambert, Pil Patrawan Miata, yung memorandum damen kapese, ong right chairman, chairperson kan, and committee kan, and Legislature Kasek, Bepit audit and FY Riek Riesa, o Patrawan nan men kapese wat. Ipatrawan Miata men kapese wat, Payan kapese, annual report on fiscal year Riek Riesa, Pagkatariong Legislature sang ofisan, Bonpay Public Auditor ni December Silisa Keo Barriak Riesa. Tuwajan an baran moyakan, biyaga dirakdan datok sapung, mele uksang dachocho sang baran moyakan. O ipem me solar ko na yung kachailan mo itong sang datok sapung bukat, en wan la mowe, o socho wiyepe, tebechek pe wiyawiyong. Ninduan Chairman, Chairperson and Standing Committee kan me anigi, oversight, the manaman pungenche tatokan ra chekan, en nan sa ulmachail government watch, Kachailanana cheka tao so seta option Attorney General o Kampan Public Safety kamakitata kamatangata pukokan and palibukat megusan net kosana yang rail ikamelele me ye wiyepete alwat beban kak kachkala sabungan tatongkan bagan para-paratan an report and tatok kan sang option public auditor nan parakan koros option public auditor kasalayang kachailer Tatok sapung bukat aya atay chowang nan wiyapen kamaulakan. Mamet pan wiyawi aya pan kasalayang kachayil koros me buko nan government duat me sangan tatok sapung bukat sura pan tuwaray. Kalangan uni wow Ausanti Lambert Speaker Legislature Kasek Wayne Bonpay o peliye takapi and slugset and Bill Pagkatarayang Chawakan Chorus, Bonpay Public Auditor, Acting Attorney General, Director Public Safety, o Legislative Assistance Chorus. Kumangi da wewe ke me wasa e me auta ni rore no mo wasa au te sapomo te wasa gis me obis moite como yan auteta kakan kiyong como puenwiala utano mo wasa te sapomo Komui pananane and a kaptulong sinlugawan bagbag the application on the department the kanban sap so on bar silu moran wasa we auta o wan wasa makakan kamanaman yang komui pan chelapi wan chelaben sap nilimomu de sapomuyo o ban soto rey sang pit ebugli meisep rey la sang nieror Komangi da wewe ke Warren School pasakan niansol meraban uti nanialakan koran pokata takidi sang Syrian school kan stosa koros matang-atang ponalo me Warren School pasa uti ye pan uti Lao School paso changatang driver kan meken changagis stosa kanananen kanayeng atray changatang Pemiete kay Warren School Pass masotre interim school pass. Mamie pass do utinanialakan. O kumail kachin kanayeng te trek mau. Pemasarikan tauti te tauta. Akumail kachin te bacawananane nuti. Met uyar wasan kusunnet o mesapek panalete kalagope. Kumangi te wewe kemenan way namaragaran pukat. Ekay iman wuni kan sala ka kanapali Israel kan mesomao o anana kaptulong por salar peteo mesodetrowe kabin sale te somawan COVID-19 in chotro ran bukat puike aramasa kan Israel sotro oke kawait kan mesang Israel semen kan megen kawait ata tama ko ne ang aramasan uya Israel kaune ni monuni kan pil Kau-kau itu kaya ramasakan rente wato Israel sumau kan naniman wini metar tolul o kakacen sotre meula o sotre apel meban koyang Israel puye sotre wasa o semen meban abali Israel o eb solari cha Komangi da wewe kemenan California ran pokat aramas made der kabinsalet The sumau COVID-19 emen kin mela ta kabinsalet la moren minute isang koros
nan week samalaro nan week chapter sen warwano par yagdriye sakeu Israel kan maadet yer sumawat emen kin mela taga bin sali adalah morin minute sidu elep koros nan rana kan meiragto nan week wat ramas ponangin pab sama mega bin sali adalah nan rana kan koros wasakan mega napali Israel mega bin sali adalah kan Sologa kan apali Israel mega usik Israel Komangi da wewe ka menan we na markaran wat sen wari su bar ya gdre sakeu Iran me to we kan US Congress or state kamanala punglan sus mo poitar in November silu bar ya gdre sak o kasaleta me cho Biden makanayer ni ususo o ban mayer president in we na Amerika o ban kasarawin sen wari sak bar ya gdre sakeu prerai tatagot so tim sakla sang ni Israel kan maganututung President Donald Trump Israel eluwe o betalong pasan meeting kan ang US Congress o wangata Israel security o police kan o kawela kay wasan animwat kareyang meeting wat reka kumalti o Israel chowe kan ang mokit tatangasan animwat pwede kabaran mokit wat o etakareyong Israel nan kabal Aramas silmen yang agi police officer men makabin saledalanan mo ketuat sang ni kesikiti. Israel National Guards kan leleto wasakset o yang sa security o police kan o awali malaylay o pingpingwat. Wasakset sa lockdown terjadi sang wibakon o sadaban may yang aramas sudaliblipil en pata sili yeita Israel me alamoy. O ye material kan makago kanang san salong promail nan samatal weekend wrong what mail katen yang program what wrong ni anso kan magan kasanti menen bebolen park up reagri sakeu en ye yang kecil chorus lawan so kalangan o kasilelie